नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पुचय नेत्री रामकुमार झाँक्रियात निने पुलिस जुनायुको खसा बिहिबा शनिले तोते थुङ्कल नेत्री झाँक्रियात महानगरीय अपराध महाशाखा पुलिसिया पुचल नेनेकने यागो नीति सहतुसा मथ्यङ्गुली बिहिबा सादा व सपना तपी पुलिस त छेजोने त थ्यङ्गु ख वंगु छवान्ह गोर्खा जुगु छगु ज्याजोस झाँक्री राष्ट्रपति मर्यादा लिचो लाई कथय नौना दिगु दोप्ने जोंगु ख ओली पक्षीय अखिल नेपाल महिला संघ झाँक्रिया त कारबाही या त माग तसे वंगु वाहे गृहमन्त्री रामबहादुर थापा त ज्ञापन पर लागु ख अथेसा झाँक्री बुधबार प्रचण्ड नेपाल पक्ष यागु विरोध सभा तक मुती हाकु पत्ती चिना नौवागु अधिकारिया त सरकार पनि फइमख धासे राष्ट्रपति थे जागु सम्मानित पद चुना बामलागु ज्यायाना चोमेस्त जग विरोध यानागु ख संस्था त मोह धासे कुखना दिगु ख झाँक्रिया त जुने त वोबले नेकपा ज्या समितिसँग पुलिस दमनज जोगु धासे नारा तक थेको ख